kunamajeli awasebenzisayo ukuthi hambe kule ndawo leyani ukwazi ukuthi nawe ufake lento yakho uyabona phela naye unamphambili ngabambelwa umphambili wakhe abese eshaya ngawe indlwabu ngalesikhathi wena ekusaka wena ndoda yena wenza indlwabu kuye ukuthi naye azegcine release lento le emhluphayo ngoba yona vele kukhona imali azokunikeza yona yokubribe ukuthi lento ungayikhulumi uyabona ungayidlulisi lento uyakubribe lo muntu ukuthi ayibamba kanje nawe mfethu uzokwazi ukuthi ube na uthole something mhlambe ephuzwayo mhlambe ishebo sasendlini uyabona kube mnandi futhi kuya-enjoyeka angisho ukuthi mhlambe abantu abayenze yini akukho engike ngakubona okubhedayo ngikubona nje kuseyinto nje right futhi engeke ngize ngithi ngizoyeka ukuyenza ngisazoqhubeka nje ngiyenza loyana ngeke nize nikhona ukwenza ama round out kuye ngoba vele umuntu wesilisa lo Ngibingelele uhlelo lwethi Untold Stories ngaphansi kwe-channel yethu uMabonga TV. Bafethu sibuyile ngiyazi ukuthi isikhathi eside ingazani. Namhlanje sinomunye umfowethu naye onodaba lakhe afisayo ukuthi asixoxele ngalo njengoba kodwa ukhethe ukuyifihla ku-anonymous. Kodwa ngicabanga ukuthi udaba lakhe nizoyizwela udaba lakhe. Mfethu ngiyacela mfethu mhlambe ubingelele ababukeli ekhaya ngendlela right bese siyangena ukuthi namhlanje size ngani. Nginibingelele babukeli emakhaya. Igama lami ngoba desession umfowethu uthi ngizoba u-anonymous. Kunohlelo lapho kunenkulumo lapho engithanda ukuthi nginibekele yona mayelana nabantu aba-bisexual. Uke wabhekana yini nayo leyo nto leyo ukuthi uyithuka usesimeni esikanjalo so ukuthi uyithuka uzizwe ngathi umuntu wesifazane noma uke wahlangana yini nomuntu osesimeni esikanjalo umuntu wesilisa kodwa ophila impilo noma ozenza umuntu wesifazane? Ngisho ukuthi sekuze kwaba amahlandla amane u4 ngesingisi. Ngidibana naye umuntu ngoba mina ngumuntu wesilisa. Ngidibana naye umuntu osezenze umuntu wesifazane. Shoot manje yena uselala nabantu besilisa kodwa umuntu wesilisa. Yebo ulala nabantu besilisa. Mhlambe nje manje siyabheka nje sibuyela emuva lokuqala ngoba usuvezile ukuthi sebeze baba u4. Mhlambe masingaqala nje kulokuqala mhlambe mawungathi wazisa umuntu osekhaya noma umuntu ongazi ukuthi kwenzakalani mhlambe umlandise ngaleso story leso into eyenzeka ngaleso sikhathi leso kulokuqala uqala ukuhlangana naye. Ngoba ngeke ngisho ukuthi ngangikuphi nendawo. Kodwa ukuqala kwami ukudibana naye ngakudibana naye endaweni yeziphuzo lezi ezibandayo nje indaweni zotshwala ngingabeka kanjalo. Kwaba umuntu osondela kakhulu kimi uyabona engenza nje izinto eziningi engithinta nama-parts angoyisokulokho njanini. Ngagcina nami ngizwe ukuthi ayiphela lo muntu lo khona into ayifunayo kimi uyabona. Ekugcineni sagcina sizihambe sigcina sifika endlini naye. Endlini yakhe? Hayi kwaba i-guest house. Kwaba i-guest house ngoba isikhathi esiningi laba abantu abayiphathela imali. Kwaba i-guest house esagcina sifike kuyo wabhukha ke ngendlela abhukha ngayo ke. Kwafanele ukuthi ngoba phela ngiyabona nami umuntu wesilisa lo. Kwafanele ukuthi nami ngiqine kakhulu ophuze nolidakayo ukuze yonke into engiyenzayo ngiyenze vele ngesibindi sami sotshwala. Mhlambe nje kancane before kufike la khona ukuthi nibe khona ku-guest house. Mhlambe mawuveza ukuthi nawe kwadingeka ukuthi uqine ophuze nolidakayo. Usesikhulumile ngestory sakhe kuwe ukuthi mfethu manje mina ngifisa ukuthi kwenzakala yini. Uyasikhuluma istory kodwa phela naye ngendlela asikhuluma ngayo nawe uyabona uyindoda ukuthi lo muntu lo ufuna ini kahle kuwe uyabona. Yiko ke nawe uzugcina ukuthi
awulingeki nawe ngeke ungithi uyalingeka usuke ungalingeki nawe usuke usubonile vele ukuthi kwamele ngiyenze lento le kanjani izinto ezenza ubone ukuthi kumele ngempela uyenze lento ngoba ngisho nje bhuti ukuthi lo muntu ukubamba amaphathi akho angaphansi azi agcine iqabula nanokuqabula uyabona so ngamanye amazwi into eshoyo ukuthi wakwenza wagcine nawe wagijimelwa imizwa yebo ngagcina nami ngisengijinyelwa imizwa kodwa nje wona umuntu wesilisa uqondile ngaso sikhathi umuntu wesilisa nje uqondile uyithandana nabantu besifazane yebo okay kuyafika isikhathi njengamanje uyaphuza uyaqinisa kakhulu emabhiyeni kuyafika isikhathi ukuthi manje kumele khanjwe yebo nasifika phela isikhathi ukuthi kumele khanjwe phela siyahamba nami nase sihamba naye angisamthathisi okomuntu wendoda sekuyintombi ngoba vele ufuna lokho vele ukuthi abe intombi vele uyabona isithandwa sami mama isithandwa sami kunje yonke into esesiyoyenza vele ngiyoyenza vele nomuntu wesifazane vele so uyahamba uyamteketisa endleleni yebo ngiyamteketisa ngalendlela nami ngimteketisa njengoba ngiteketisa ezinye nje izintombi zami naye ngiyamteketisa ngalendlela ngimteketisa ngayo siyayibabe size sifike ke lapha ekamerini uyabona nala khona nase sifike ekamerini kuzoba into ukuthi lo muntu lona kunamajeli abawasebenzisayo ukuthi le yandawo leyana ithambe ngoba phela umuntu wesilisa naye kodwa manje wena usuya kuphi usuya ngapha ngemumva la sithi kuphuma khona yebo la sithina kuphuma khona wena usuya lapho kunamajeli awasebenzisayo ukuthi ukuthambe kule yandawo leyana ukwazi ukuthi nawe ufake lento yakho uyabona futhi enginesiqiniseko sakho le yandawo leyana iclean ngoba kwenzeki kuthiwa mhlawumbe uzobuya na something ebhedayo yini mhlawumbe ukungcola le yandawo nje clean yabona indawo nje clean kangangokuba ngakwenzela umzekelo ngokuthi mhlawumbe njengasemakhaya nje ema toilet asemakhaya kuyaye kube no Vaseline obondini nawe ungayibuza lo Vaseline lo okwenzani bathi wokuchatha wokuchatha lo Vaseline basuke benzelani ukuthambisa le yandawo leyana ayithambe le yandawo bekwazi bafake leli pipe lo chatho naye ke lo umfowethu lo unamajeli awasebenzisayo ukuthi ithambe le yandawo leyana ukwazi ukuthi nawe ungene ukhululeke uzizwe futhi nawe uyifile njengomuntu unomuntu wesifazane vele kodwa ke ngingakusho ama round amabili awaphindeki mhlawumbe ngalokho kuvinjwa yini kuba nalokho kunyanyana nje uyabona kuba nje naleyo nto nje ukuthi manje yazi ngayenza into ebhedayo kodwa manje sengiyenzile ngoba naye nangabe niqeda naye lo muntu lo wonisuke nenza naye yena indlela azoyijabulisa ngayo uyaye akuncele wena akusake ngakubeka kanjalo uthi uyakusaka wena na usuqedile akusake ukuze yena naye abambe lo mphambili wakhe ngoba phela naye unamphambili abambe lo mphambili wakhe abese eshaya ngawe indlwabu ngalesikhathi wena ekusaka wena ndoda yena wenza indlwabu kuye ukuthi naye azegcine release lento le emhluphayo angazi noma ngikuzwa kahle uthi yena maybe ngesidoda sakho yena usuke naye ezibaye inceda futhi naye uyayinceda at the same time mina ngisuke sengiqedile sengiqedile sengikhululekile and then yena bese eza kamumva ke kimi esezongisaka yena bese ebamba isidoda sakhe ayincede yena ke hayi ukuthi yena mhlambe uyafaka ngimi cha yena ngeke kimi azakwenza ngoba yakhe lenduku yakhe incane kakhulu ngoba angeke ikwazi ukusebenza incane kakhulu ipipe ithambe kakhulu mhlambe iyona kahle isebenzela nje ukuchama lento yakhe ngoba ithambe kakhulu iupipe ngeke akhona ukuthi ayifake kuwe uyabona
yena uyinceda ngokuthi yena azenze indlwabi yena the time wena ekusaka futhi yena uzenza indlwabi yena azegcine na release leyo nto yakhe ke emhluphayo. Mhlawumbe mangathi sibuyela nje emuva kancane. Okay, ngesikhathi nisenza kukhona yena okubonalisayo ukuthi yena ikhona yini into ayizwayo noma into ayijabulelayo? Hayi lapho ke mfowethu angeke ngathi mhlambe kukhona ngoba ngikade ngichazile wasekuqaleni lapha na kufanele engathi ungadakwa kakhulu, uyabona. Niye ngathi ungadakwa kakhulu khona ezinye izinto ongeke kuyinotice, uyabona ukuthi yena kukhona na akuzwayo kuwe mhlambe. Kodwa nje mina engineshow yakho ukuthi nangabe uheva naye usuke umuntu wesifazane vele ngalendlela le mina esengibone ngayo lamahlandla amane esengiwahambile usuke umuntu wesifazane, uyabona. Kodwa nawe na usuqedile lokho usuke ukuhlupha yena lesi sikhathi ke sezo funa ke manje na uthi a release lokwakhe usezokusaka ke yena ke manje akusakeka kwenze yonke into ke ezenza indlwabu yena. Kukhona yena kuthembisa khona noma nje into asuke efuna ukuyenza nje ngaphandle kwezethembiso noma ngaphandle kokuthi kukhona akuthembisa ukuthi uzokuthola emva kokuthi niyenzile lento? Mina nje according to my side kulabo abantu esengidlule nabo engisengidlule kubo kukhona isipho abangipha sona ekugcineni. Kumuphi wasikhathi lo? Kulo qala nje wanginikeza imali engango 500 masengiqedile nasesiqedile. Mhlawumbe masingaya komunye lo munye cishe kwaba u250 lo munye ngoba yona vele kukhona imali azokunikeza yona ekubribe ukuthi lento ungayikhulumi, uyabona. Ungayidlulisi lento uyakubribe lo muntu ukuthi ayibamba kanje nawe mfethu uzokwazi ukuthi ube na uthole something mhlambe ephuzwayo mhlambe ishebo sasendlini, uyabona. Bamba nje kanje nawe uzo imali ke lekusemhlabeni ngeke mhlawumbe ungayithathi, uyabona. Engidinga ngifisa ukwazi ukuthi mawuthi naye uyabribe ukuthi ungasho ukwenzeka into kanje kanti nabo bayafihla yini lento abayenzayo abafisi ukuthi yaziwe ebantwini? Ngendlela mina engibona ngayo abafisi ukuthi yaziwe ebantwini kodwa yena usuke itshenta uyiyo leyo nto leyo kodwa manje futhi yena akafisi ukuthi lento lena yaziwe, uyabona. That's why wena nangabe umuntu ongenamahloni uzokwazi ukuthi wenze lento ayifunayo, uyabona. Na ukuthi awunamahloni uzoya na unamahloni ngeke uzogcina umthuko ukuthi wena kunje kanti naye isimo sakhe ayiso naso, uyabona. That's why kufanele umvumele uthenze lento le afuna ukuthi uyenze, uyabona. Ngoba vele ikhona inzuzo ozoyithola kuye, uyabona. Inzuzo efana nemali. Inzuzo vele kuba imali into azoyikhipha kuwe kuba imali into azoyikhipha kuwe. Na ukuthi mhlawumbe umuntu osehambe phambili ngempilo ke wazi nemoto angakuthengela na ukuthi uyaqina impela ukwenza lento le, uyabona. Angagcina ekuthengela nemoto, uyabona. Kodwa na ngoba phela umuntu wesilisa nawe akululanga ukuthi uqhubeke nalento into le ukuganga kahle usukuganga nje nawe umjabulisa ngoba vele nawe usuke efuna ukujabula ngaleso sikhathi leso akusuyena umuntu owenza leyo nto leyo njalo, uyabona. Mhlawumbe mangathiwa siyabheka mhlawumbe okwesibili mayilandela ukuthi khona mhlawumbe kwenzeka kanjani. Lo wesibili ngendlela okwenzeka ngayo ngisho ngithi cha wasukelwa yimina. Umsukela vele nje umuntu usuyaziyo esengiyaziyo lento, uyabona. Wasukelwa yimina nakhona ngithi ngifuna ukutesta ukuthi angayivuma lento, uyabona. Hayi ngathola ukuthi hayi uyayivuma ngempela lo muntu lento hayi kanje nami ngaze ngicina ngimtshela hayi no mina ngakhona ukuthi senze lento le. Wathi kodwa manje yena angeke azakhona ukuthi ayenze
in public ngcono mhlambe singasuka siye kwenye indawo yabo naye umuntu ofihlile naye umuntu ofihlile wathi ngcono singasuka siye kwenye indawo hayi nami hayi ngokuthi vele sengiyayazi vele lento le I'm talking from experience ngiyayazi lento yenziwa kanje hayi nami ngavuma ukuthi no asisuke sihambe siye kwenye indawo nasifika kwenye indawo ke vele akekho saziyo ke kuleyo ndawo ke vele la isingena la khona endaweni zokucisha ukoma sihlalele sobabili ngiyenza yonke into engiyithandayo vele ngoba akekho umuntu ongaziyo kule ndawo naye akaziyo senza yonke into esiyithandayo until size siphume futhi ke mina nginelucky yani baye bangifaka ema-guest house yiwe endlini endlini angeke yiwe endlini yabona ngoba phela nami nangiphuma endlini yami ekuseni bazothi bengilele nobani naye iphuma endlini yakhe bazothi ubekalele nobani yabona ngcono siye e-guest house siyazi ukuthi okay lapha na vele abantu abangasazi vele abantu abangasazi sifike senze lezi zinto zethu kufanele sizenze kube mnandi futhi kuya-enjoyeka angisho ukuthi mhlambe abantu abayenze yini kodwa nje yinto nje nawe uyizwa ukuthi okay la vele nginomuntu owumama okwaleso sikhathi leso and futhi engizokusho lo muntu lo awenzi naye i-dog style akubi i-dog style uba phezu kwakhe nje yena ubala amabhalu uba nje phezu kwakhe mhlawumbe kunesizathu nsalokho se-dog style abayifuni banaso inhlambe isizathu angazi noma banaso nesizathu kodwa nje mina kulabo abantu ngiyangathi kulabo abantu abawu4 nangithi mhlamba ke senza i-dog style cha abayifuni uthi ku right kukanje abhekele phezulu ke njengoba njengomuntu omama vele abheke phezulu ngenze lento engifuna ukuyenza futhi siyaqabulana kamnandi deep kiss yonke into ngoba nami vele ngisuke kuumuntu omama lo enginaye ngaleso sikhathi leso intshebe yebo intshebe kuzothiwa nakukho kunye phela osukuzokwenza intshebe ukwaveza indaba yokuthi lo wesibili wena wamsukela so umbuzo wami usendaweni yokuthi uma usuke mhlambe wayenza lento noma waba ne-experience yalento lena kuba lula yini ukuthi ukwazi umbona omunye umuntu owenza lento le ngisho ukuthi uyifihlile awungiphindela umbuzo wakho futhi uma usumuntu usuke wayenza lento njengokuthi mhlawumbe uhlangana nomunye umuntu kuba lula yini ukuthi umbone naye lo muntu lo uthi hayi nalo muntu lo uyinhloboni kaPende mhlawumbe ngabe iziphi izinto noma impawu umbona ngazo ama-sign akhe njengokuthi mhlawumbe khona efihlile kunjalo khona efihlile nje kunjalo uyambona ukuthi lona man uphila kanjena lo uphila mhlawumbe ngendlela zama-action akhe noma ekhuluma yabona uyambona lo uyilesimo lesomuntu lo yabona bese ukwazi ukuthi okay ngisondele eduze wakhe ngizomkhulumisa nami ngalesimo sokuthi vele ngifuna asondele eduze kwami ngoba ngiyazi ukuthi ngikhona engizokugaina kulo yabona ngoba vele nawe uyakuyana ukwazi ukuthi khona usukufuna ukugaina kuye ngoba ngeke uye nje endodeni uyibona indoda phela le uyabona kodwa khona usuke ufuna ukugaina wena kuye lo muntu mhlawumbe endabeni siseselapho nje endabeni yalapho kukhona yini kulabantu abawu4 mhlawumbe la okwabhekana khona nobunzima wabona ukuthi ayi yabona manje lento le engiyenzayo mhlawumbe ngathi ngangifaka enkingeni noma mhlawumbe ngangibangela buphi ubungozi hayi mina ngakwelami isayidi hayi akukho engike ngakubona okubhedayo ngikubona nje kuseyinto nje right futhi engeke ngize ngithi ngizoyiyeka ukuyenza ngisazoqhubeka nje ngiyenza kulokhu uma ukwenza akukwenzini ugcine manje uba nenkinga ebantwini besifazane mhlawumbe uthola ukuthi ngoba abantu uveza ukuthi kumnandi futhi awuyimisele nanokuyeka kulokho akukwenzi mhlawumbe ugcine uba nenkinga entombini yakho manje uthola ukuthi awusayizwa ngale yandlela leyana ngoba usujwayelulana abantu besilisa hayi lutho angeke kuze kwenzeke lokho intombi yami nje futhi nayo ngeke izikwazi konke lokho ukuthi ngeke ngenzani ngoba into esuke sifihlile imizwa nje ngoba ngisho ngithi luya umuntu ama-round amabili awaphindeki usuyanyanya nje ama-round awu2 ngeke uziwenze uyisola nokuthi ukwenzani uyayisola nanokuthi kahle kahle lento leyo ngiyenzelani
yabo. Kanti umuntu ongumama uyakhona ukwenza ama round awu2 awu3 loyana ngeke nize nikhona ukwenza ama round awu2 kuye ngoba vele umuntu wesilisa lo nawe ingqondo izobuda hayi man kodwa kusuka sengikwenzile yabona sengikwenzile kumuntu ongumama wentombi yami cha kuhlala nje kwintombi yami nje kube kamnandi nje futhi akusiyona inkinga nje leyo. So ungasho nje uqinisekisa ukuthi kahle kahle lento yenza sokuganga noma nokufuna inzuzo ama benefits nokuganga kuyakwenza lokho ukuthi okay ngiphethe ukuganga la yabo kwesinye isikhathi khona ubona lo ngoba ide most yalabo bantu lapha banemali ide most yabo banemali ngoba naye ngoba efuna ukwenza lento lo usuka sivele ukuthi khona something azokunikeza yona uyabona nokuganga ke kuumuntu wesilisa ukuthi ngiyaganga ke manje bose ngiphethe ukuganga kubona ukuganga ke lento engiyenzayo bese uzuzana lokuganga lokho ukuganga nje okunandaba kuzowenzakalana ukuganga mfethu ngizosho njalo ngithi ukuganga okungenandaba ngoba manje sengikwenzile mase ngisuke sengikwenzile angisho nawe uyakwazi ukuthi mfethu uthola intombazana esportini uhambe uyolala naye uyisole ekseni uthi icondom angifakanga usuyisole nini ekseni kodwa usukwenzile nakhona ke lapha nokanjalo uyisole into usuyenzile kodwa kusala uyazi ukuthi la ngeke ngiphume ngathola ngalutho la kulo khona engizokuthola kulo engeke futhi ngikucele uyena ozokukhipha yena ngothando lwakhe ngisacela ubambe kanje uyabona. So sekuyinto engathi manje siwumthetho kulabantu labo ukuthi mawe walala nabo kumele kube khona into abakunika yona. Ya ngisho njalo ngithi kuumthetho ngoba bayafihla kahle lento akafuni ukuthi yazi ukuthi wena wenzeni uyabona. Naye kunikeza imali akakutsheni ukuthi ungasho ukuthi nawe uyazibonela ukuthi le mali uyangibribe ngivala umlomo lo muntu ukuthi ngingasho uyabona. Usuke ngibribe vele ukuthi ngingasho ukuthi ngenzeni senzeni thina naye. Ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa mhlambe nje sake saba khona nesimo la wathola khona ukuthi mhlambe kunzima ngempela kunzima ngalendlela ukuthi kunzima into yokuqala kube yiyo yona lento le njengoba usho ukuthi masuyenzile kuba khona ukukhokheleka. Ya kwangiphoqa ukuthi ngisondele kuye uyabona ngikwazi ukuthi ngenze lento le ngoba vele ngangasaqala ukuyenza kuye uyabona ngangasaqala ukuyenza ngaphoqela ukuthi ngisondele kuye ngiyokwenza lento le ezokwazi ukuthi anginike lento engiyifunayo ende sakwenza futhi sithena sikwenza ngase ngamchazela istory sami ngifuna athi ngakahle ngifuna into kanje wathi ayikhululeke ngizokwenzela ende nangempela futhi wangenzela futhi kwaba nje futhi into nje edlulayo futhi ngoba phela lo muntu hayi ukuthi niyathandana yini na anithandani naye right yena ngasho ukuthi asithandwa sami nawe futhi sithandwa sami kodwa noma singathiwa siphakathi kwabantu akekho ongabona ukuthi thina naye senzanani angasho ukuthi sithandwa sami nami ndawo uyaphila sithandwa sami kodwa akekho nje ongabona ukuthi kahle mina naye sikuphi lapho esisuke sikhona uyabona. So ngasho ukuthi kuyasizwana nje kahle ngoba ufuna lento ayifunayo nami ngifuna lento nami engiyifunayo futhi right khona yabona khona futhi lapho uya-enjoy uya-enjoy ukuthi indoda kodwa kumele uhlale ukwazi umuntu wesilisa ofana nawe mhlambe ngoba uveza indaba yokuthi uya-enjoya lokho ngoba uveza indaba yokuthi awukhona ukuphinda kabili usuke uvalwe yibutshwala ngoba uvezile ukuthi isikhathi esiningi usuke uphuzile isikhathi esiningi. Yebo ngisuke ngiphuzile akaze kwenzeke ngiyenze ngiphila nje ngisuke ngiphuzile futhi ngiphuze strong ngoba vele nangabe enginayo kufanele ngiphuze strong ukuze ngingacabangi into eziningi uyabona. Ya ngenze nje lento le engiyitshela ukuthi ngizoyenza into nawe uyitshela ukuthi uzoyenza le usuke uzoyenza vele bese ngiyenza ke ngiphumelele ngalendlela engiphumelela ngayo kodwa naye usuke enjoyile naye
ngoba naye uya-enjoya phela naye. Akwazi uyithole usesimweni lapho khona thothi useyakulandela. Beyenzile ekucasheni kodwa manje uselokhu uyakulandelela manje. Cha no. Lapho ke mfowethu angeke ngiqamba amanga ngaze ngayithola ngileso simo leso sokuthi mhlambe angilandele angazi impela ngiyithole kuleso simo leso. Kodwa nje khona engikwazi ukuthi luyana umuntu wesilisa osuke eyishintshe imizwa yakhe ngani ngokuthi mhlambe khona izinkinga ezangixaka empilweni agcine esethatha isinqumo sokuthi abe intombazana, uyabona, futhi ezodinga futhi ukuthi alalwe. That's why ke kufanele nawe umlala, ngisho ukuthi mlalini kodwa nje nayidinga leyo nto leyayidingayo. Omunye umuntu vele abanye bayabaleka, uyabona, umuntu athi hey ubani bengifuna kanti akumelanga umbalekele, kufanele umnikeze lento le ayifunayo ngaleso sikhathi leso. Ngeke aza kulandele, ngeke ngazi ngoba mina akekho wakwangilandela, kodwa nje nayifuna lento ayifunayo kufanele ngimnikeze ngoba phela naye umuntu, uyabona, naye umuntu. Manje bakuthi wena uhambiselana nalento ayifunayo yikho ukuthi ubaleke phela, ngani bahlale bebaleka phambi kwethu sibabuka. Bayabaleka phela phambi kwethu, baqhashe ukuthi hayi hey mina ngeke ngiyenze into yokuthi, ngeke ngiyenze into yokuthi. Omunye athi ngeke ngiyenze into yokuthi kanti futhi uyayenza, uyabona, ngale kucasheni ufihlile, uyabona, kanti uyayenza kodwa ebethe angeke mina ngize ngikwenza ukuthi, ngeke ngikwenza ukuthi, uyabona. Ekugcineni nawe usuthola ukuthi hawu kanti nawe mfo uyayenza lento, hayi manje yabona akusabe mnandi ke kulowo muntu lo sebanjiwe. Kanti nje mina njengami nje anginankinga. Mhlawumbe mfethu singakungathinti sesigoqa mfethu kwabanye abantu, siyathola endaweni eziningi la sithola khona ukuthi kwezinye indaba akafundiseki ngalabantu laba. Thothi sithola ukuthi manje sebeyashaywa lezo indawo, sebeyabulawa. Mhlawumbe ungathinji kulabo bantu labo abangafundisekile ngalabantu labo. Uyabona ke lapho kwemfowethu njengalabo kulezo ndawo lezo kuthi umuntu useyashaya uyabulawa, lapho akusesiyo into right because lo muntu lo umuntu naye ufana nawe, yes, umuntu nawe onegazi njengawe. Unangathiwa usuyambeka isandla usuyamshaya ngokuthi uyilesimo, isimanje ukuthi ingalo yomthetho ingenelele lapho phela lo muntu usuyamhlukumeza wena, yebo, kanti yena uyazazi ukuthi uphila siphi yiphi impilo ayiphilayo yena. Umuntu nomuntu ophila impilo yakhe, uyabona, ngeke umjike kuyo futhi wena nawe usumshaya lapho usuyamhlukumeza ke vele. Izikhona indawo enjalo ukuthi abayashawa kuthi hey lo muntu kanje agcine eshawa kanti akufuneki umshaya. Kufanele umbukele ukuthi wenza ini, uphila yiphi impilo, ngoba abanye egcineni baze begcine beshada, agcina umuntu eseshadile nje nenye indoda enye futhi, uyabona. Bayazi ukubona bebuka ukuthi bajabulisana kanjani, uyabona, ngoba khona ekugcineni khona ukujabula into efunakalayo, gcine kujajuliwe nonke nigcine enjoy lento eniyenzayo, uyabona. Naw usumbeka isandla ingalo yomthetho lapho sekumele idlala indima yayo lapho, ngoba akufuneki ukuthi uzumbeka isandla lo muntu ngoba naye impilo ayikhethele yena. Babukela emakhaya sesekuyo lo ndaba leyo sithi Untold Stories ngaphansi kwa channel yona yethu lena iRumabonga TV. Sicela ucindezele notification button, uphinde usubscribe, ucomment kwi-comment section uma kunombuzo onawo mayelana nodaba lolu lamfowethu esithe salibheka lapho khona esisuke sithola khona umuntu wesilisa elele nomunye umuntu wesilisa. Cela usibhalele kwi-comment section. Bakuthi imibuzo eminingi siyophinde simbuyise ukuze sikwazi ukuthi kuphenduleke leyo mbuzo eniyobe nayo. Siyabonga kakhulu.